Mentah kesengi ke Khadc tarik naitung ki Pulit ke enforcement ke JDC Shillong ki lahir syari bohoi ban Khynra ye ki Dukan je ki bar Jylla ki bam biang kot biang sla ki ba shong Dukan hasor Nongpoh kun thop na du ki Dukan red bat ki Dukan he. Hagani ke jing Khynra ki bor Pulit jong ka enforcement lala ba artri ki Dukan bari try na ki bar Jylla kim sham na don ka trading license bar ki kot ki sla ki ba biang bana kaliang ki officer ki lai por hapo Shi posni baki day ban 1 mi sa office Shillong ban aya ka jubab halor ka jingshong Dukan claim ka trading license. दीदी 10 रुपया जरूर है जरूर है Tolong panik deh, berdua. Jadi lawan lalu mama. Yang kami di दस दिन के अंदर अगर आप 10 दिन के अंदर में आना पड़ेगा सबके कागज के ऑफिस में 10 दिन के बाद रामली से ये दुकान बंद होगा अभी ना अभी वो दूसरा दिन अभी क्या आपका डॉक्यूमेंट्स लेके पर्सनल डॉक्यूमेंट Kuai dong. Siapa? Anak sana tu kuai dong. Kuai dong. Kuai. Itu kuai ni. Nah, itu kan ni macam Patok cek. kai kuai nasi na. Kalau kita rumah pancok details पूरा डिटेल करके जाओ प्लीज ब्रो Oh, parang single pa dulu ni. Single. Oh, Malik dah. Malik. Oh, hambut dah sabi kita. Tadi free. Oh. Banan ni. Makan apa? Apply na yan yan. Baba, meron ba? Wow. Salah.
Ngelam. Itu. Nih, teman. Nah. Ini. Jadi ini bukan deh. Biar isi. Apa ini juga gini? लेके गया है तो रिसीट का दिखा अभी आज दिया ही है रिन्यू करने के लिए तो मैंने ये नया अप्लाई करने गया है नया हाँ मैंने बनाने गया है तो इसके लिए kok हाँ वो तो रिन्यू करने के लिए bro mana penting lu नाम क्या है ये दुकान का एंटर ini enggak tuh license kan लाइसेंस का हालांकि Malah